treća ekipa. Danas otvaramo ove figurice da vidimo. One su iz King Burgera, ali mnogo su dobro zaštićenje, pa ćemo da vidimo jedno po jedno. Idemo, ovo je on. Šta on radi? Evo kako izgleda. Otvara kovčeg. Znači stoji. I to je to. Interesantno, evo. To je to. Iz King Burgera jedna figurica. Idemo na sljedeću. Akira Karaba. A ovo drugo je Sunđer Bob. Sunđer Bob, kako se on okreće samo. Ne znam. Ali mislim da on ovako... Aha. Da vidimo će li da se namesti. Da on ovako mora da bude. I on vozi levo desno. Eto, pišite šta mislite za ove dvije figurice iz King Burgera. U sljedećem videu snimamo drugi figurica možda, ili bilo nečega novog. Lajkajte, šerajte, subajte se, pišite mišljenja o figuricama King Burgera i vidimo se ekipu u sljedećem videu. Ajde, čao!